Anya laki din! Lakay! Umay ka man ditoy! Lakay! Umay ka na! Barsakan ka iti kalubtoy pagbagasan makitam! Wag! Umaya ka! Ibatim day ta cellphone mo di talamisaan! Di mo lang may batanan! Apay ay apagpupudutan to silpong ko! Kano day talatar aramida mong! Day tag cellphone! Nakatugaw ka lang ang anak ka edad ita salas! Apay ay ang high blood ka manan! Kita man day ito'y pagbagasan, oh! Oh! Ha? Apay akas tamo tayo! Oh, kundi kigtot ka man! Awan mo apulos karganan na ita pagbagasan tayo bakay! Oh, anya ngay tikanin tayo ita! Asos? Apay nagbito lang na ibos! Na, damagam dayta, manu kayo alalaki amang mangan. Siya, ni Darin, kin ni Junior, talo kami alalaki. Nagpipigsa kayo amangan. Kit 16 ti taon ni Darin, 14 mo ni Junior. Talaga kapigpigsaan amangan lagi ta alalaki. Bakit? Ha? Sapay malumun, mapanak ko maijay balay dananang. Awan paglugan ako na tricycle. Apay anya ta ramido mo pala dananang mo. Ay na, nagmayat mo na sa kurwan dagito'y tarakan ta manok nanang. Naglulok mo ta. Naggagat kagayam nga agtara ka, hindi aduda anak ka. Ay na, jakla kaya't ida ama ibulos nanang. Tama nga no tuliwon dagiti sadot akaruba. Wan nga raw, adda ka no agtatakaw iti manok dito'y purok tayo ka. Ipangatok pa day taalad ti arubayan nanang. Tapno awan makastruk amang takaw ka dagito'y tarakan ko a manok. Nay, ayan ngay nila kay Mau. Ay kat aday jeli ko ti palay ananang. Sibsibugan na madagiti mulak anat natang ijay. Nagkagat at talaga nila kay mo. Kano kagagapo na lang ijay taltalon na. Ay, nasken nga agagat nanang. Taado tayo anasken abyagan na. Simang putmatan manipod iskwelaan dagiti apukaw. Awan nanang, adadan ijay amakyay ayam. Bayan nyo ida amakyay ayam. Tapno saan da maboring dito yung nagtibalay. Apay nakapanimid ka do ti kusina. Anya problema bakit? Ay, pampanunotak nga rod no anya ti ilutok apang rabyan tayo. Nagado di ta manok. Naglulukmag dapay. Nauma ako nagsidsida iti manok. Uray pa'y ninanang naumamot ka nun. Uray dagiti ubing. Saan dan akayat nga agsira ti manok. Kaya nagado mo tinatang. Nagadaw di talikod ti balay. Natagmanan? Ideal daw natang. Sa ita, natagmanan? Kaya na uma ka iti karnit manok. Kaya natang. Di ka gumatang iti sa bali asidain. Unsa ah. Adamat kwarta nga igatang. Ay, inak man damagan ni nanang. Kandagiti ubing no anya ti kayat da si daan. Ano siya klamay sa awan problema dita si dain. Mayat latta kanya. Nay, nagaduti makan dito'y balay. Ago maka iti prutas amula day di tatangyaw. Napuno pa iti makan day taref. Wan nga rod nanang. Saan tayo magwantaan amin? Malagip ko lakat nga rod ni manang mo amiling. Kumusta damot nga tan? Teksak a text nga madimot nga reply nanang. Ay, awan siguro tilod na. Nalabayan yun nanang. Amuyo mo ti ugali day jay. Sa laumay no ada kasapulan na. Tinakan tupay amu ako mustaan. Lakay, ayan di hambag ko apagpalpalingke. Lakay! Ay, apaw! Una yan. Makapakigtok ka mo si Kamiling. Kasarsarita ka! Aday, magbagam. Ibataman nga min day ta cellphone mo. Agsao ka lang ka day. Agdingding ka. Ibatam day ta
cellphone mo, wano kayat mo abuungag. Tapno awan laka nga ron cellphone mo. Inidip ko pagi din. Apa ya? Kunakon kat, di mo nangagay dinamag ko itay. Kunak, ayan jay hambag ko. Pero nagadong hambag mo, dita anak kasabit na. Jay pagpalpalingkik a hambag ko. Jay supot? Jay ngay nalabagaan na ingpis abag. Dayjay mabalin mo pabasitan kan padakkelay. Wow, dayjay! Ayan na! Kenwad dayjay kusina. Nakasabit ijay likod tiri daw. Mapan ka makipalingkay? Abay, ada kwarta pagpalingkik. Apa ada magam data kanyak? Kunamlan asino ka ngagdamdamag. Awan mo't iyawat mo ang kwarta, salbag ka. Pati ba nagdamag kaguram? Anya ka aklase a tao? Mapanak ijay balay dananang! Ijay ti pagpalingkak! Nawatam! Nayunak man ti kulungan na giti manok ko. Tapno na pagitlugan da. Celia, adin ko! Celia! Ne, ninsamot man ang miling dati sumungad. Iso nga agpaiso. Manang miling, nasayaat mo ta nakapasyar ka. Ay, naadin ko. Ay, nabambanugak anak na. Apay ngamin anagnag na ka. Kat adama ti tricycle apagluganan iti paradaan. Nagnina mo't ti singirda. Idi nakababak iti jeep. Nagnag na ako na. Iso mo lagaya man nabasbasa ka itiling Hon nga rod. Ay napagmeriendaan nakman ni mabisbisin akon. Ala, umunog ka di balay. Ay, awan ngamin makukwartak. Pasahik laang iti jeep ti adda kwartak. 15 pesos lang ti kwartam nga imay. Sa nga 10 pisos laang kit di Jaklat na nagtagtaga rin, idi dinamag di driver. Akurang iti 5 pisos di pasahe. Imbag man kada kayo, tanapunno iti makanday ti refyo. Ay, day ti man lofred ti kayat ko, tapalamanak. Noon sige mga lakalata. Agpili ka iti kayat mo apalamanan. Adda ti chocolate, peanut butter, adamot strawberry jam. Ni, nagadupay ti libin nyo adilata. Anya ngay day toy. Corn beef day tamanang. Ala, napunno iti makanday ti kusina yung. Apay nga, akasla ka mo ta nabisbisinan una yan manang. Anya? Ngal-ngalampay mo't ang amin, sakbay ka nga agsao. Tani, saan ka nga maawatan? Nanang, agreeing kayo, Nanang. Anya ti orasan ay anak kao. 12:00, iti malam. Ay, nagatidog mat gayam ti turog ko. Alauna ak anaturog, 2:00 gayam ang. Adda ni manang miling, Nanang. Ni manang mao. Wan, aday jay kusina. Agmirmerienda. Ay, inak man kitaan. Apay ngay nga italaang api masyar. Ay na, miling anak ka, maragsa ka na nakapasyar ka. Unay mo day tananak ko. Napuno mo da tangiwat mo iti makan. Bayan nyo pa ilang, Nanang. Di nyo pa ila kasarsarita tamang mangan. Wan nga raw, kaslamot saan anang nangan iti manungal daw ni manang mo. Perme anapuno siyang iwat na. Bayan nyo pa ilang, Ay, Celia, adda ising-sinyas ni manang mo. Danom ka nom. Ay, kat iyawata mo na anak ka. Mabit lang ta mga laki ti danom. Ay, agwingiwing mat. Saan nansakay at ti danom? Soft drinks ti kayat na. Jay ka no nalami is. Ay, kat ikamon darasam, ta mga numais palaan.
nagmerienda nanang. Apay, saan ka nga agmerienda ijay balayo, anak ko? Ay nananang, no adaman mamerienda, kanon pa'y laang adagiti anak ko ang naglulukmag. Apay ngamin, abinaybay am alimukmag da iti kastaunay. Kanay, lalaki da pa'y mga raon. Kasano, kurang da iti exercise, puro da cellphone, puro TV, tultuladan da di sadot ng amada. Ay na, mailiwak at talaga kan kanak ko. Manuabulan asaan ta nagkitkita. Ay, unay kita arakop yun, ayan nanang. Saan tapay gayam anagin narakop. Mailiwak matin ka na kayo. Kumusta kayon? Ay, mayat kami lata dito, anak ko. Nakitak anagado ti tarakan nyo amano. Tarakan ni ading mo asilya dagita. Di mo pa'y nakita dagiti mula na anatang ijay likod ti balay. Ay, ado ti mula na? Ado agumuma kami itinatang. Ay, aguray ka man nanang. Ayan na ngay gihambag ko. Ay, natin nagsamot ijay jeep ang nagluganak. Adda hambag nga awit mo. Anya ngay ti kargana. Awan, ay, nangibulsa akon ayaday di nga hambag. Apay, adda kargana aya napapatagabanag. Awan, nanang, ay, nangibulsa akon ayaday di nga hambag. Apay, adda aya kargana napapatagabanag. Ay, adda mo ilagayam dito'y bulsa ti pantalon ko. Kunaklakit din no natinag ko. Hambag ti awag iti dayta. Kaslamot pita ka. Folded nga min daytoy nanang. Mabalin abumasit, ken mabalin mo't adumakal. Kitain nyo tapadakala. Ay, sus! Nagdakulan na hambag, tinagbalinan na. Numat i-fold ko, kastoy laang ti pagbalinan na. Na, unngag paisaw, mabalin nga ibulsa. Ay, hambag gayam ti kasta. Lakay, mangparti ka man iti manok. Piliyam jay kalukmagan, taada ni manang miling. Imbag man ta nakalagip abimisita? Jak mo, no may umiliw, wano adda ka sa pulan na. Ay ka naskan nga may parchanta iti manok Darasam tadigwak, mangugot ka mo tan iti parya di talikod ti balay, ta iso ti isagpaw ko. Wen. Naskan nga agluto akon, takas lama bisinan ni manang ko amiling. Madama pa'y laang aglutluto ni Celia. Mabisin ka na nakaw. Ananang, jak pa'y namigat nga imay dito eh. Ay, anya lakit din. Apay, awan makan ijay balayaw. Idi pa'y napalabas nga aldaw ang naibus ti bagas mi, nanang. Mabalin a dumawatak iti bagas yo. Ay, mano asalop ayati dawatam. Jay umanay adito hambag ko. Ken, nanang, mabalin ka di adumawatak iti nating amulay Ay, kaulat ha, anak ko. Agpuros ka inton madamdama, kalpasan ti panangan. Punwak man da ito'y hambag ko. Ado, ti mayawid mo anateng, di ka madanagan. Mangantayon, nanang, manang miling. Ay, imbag man ta nagbiit ka nakaluto. Ay na talaga ang mabisina ko. Nadigwan a karne ti manok ti sidaan tayo. Ay, makaramanak mo't langan iti karni tinitib a manok. Siya akong ti agin na, manang miling. Ingkakit ti aginanan. Napresko a pagturugan ija indayon ijarwar. Ay, wan man. Medyo agtuglo pa kun kat. Ay, ginanangay. Napaanan anagid da. Kasjay na ngamin. Kalpasan ang mangal daw, maturog.
Imbag dito'y tamakaina na kayo ang nasayaat. Apa iji balayo? Saan ka ama kainana iti nasayaat? Jela agong ungutar aramidak. Apay nga may nga agong ungot ka kay. Kasano nagrigat mo't nga anawaan dagiti aga-amak nga agsel-selpon dalatan iti agmalmalem. Diyak man amo, no apay anauso day ta a cellphone apagbalinen na asadot ti tao. Bakit? Agtil-tiliwmot ni Manang Miling iti manok. Bay ano kaya't nati mangyawid iti manok? Limat na tiliwnan. Nagalumatan? Napunon, jawit na analabaga hambag. Adda ka bagas, adda ka anatag. Dapay nakita ka dilata. Aniya? Inhambag nan dagiti dilata dito yung kusina? Ay, aglop-lop piyas ti hambag na. Anya pa iti karga na nga ijay. Unay mo tayo. Anya laki din day ta amanang mun. Ayak! Manang Miling, nagdiliw ka gayam iti manok. Naglaka at tiliwan dagito'y tarakan mo amanok. Iso anang tiliwak iti lima. Nayunak kumapay, mabaleng. Nagado ngayon? Imbag lasi daan dagiti aga-amak. Usto day taliman, tajay upakan kawitan dita, di yusid si daan, tapaadwan nyo. Tapno adan tumanan si daan nyo no umaduda. Ayun kaya man niya. Ay, naglaing ka na din ko. Kan, dagiti bunga tinatang nga inalam, mangibati ka iti bukal. Di mo si daan amin. Kalpasan na. Iso ti imulam iti arubayan nyo Kat no naglawa di arubayan nyo, mabalin mo't amulaam. Ay na, naglaing ka talaga ading ko. Ayun, nilakay ko to ti ibaon ko nga agmula. Kan dagiti anak yung naglulukmag, surwam nga agmula. Un nga rod, ay na, puro da cellphone. Pirmi mo't ano na pumpuno day ta hambag mo nga agawid manang. Maawit mo day ta? Ay, kat ikarigatak nga awitin, Kasano nga dagita manok? Ay, kat susuuna kun ay ina. Igalot ko dagiti sakada. Dagiti dilata alaban may awanan. Nakialam mo tan. Uray pa dagiti tinapay me. Kat merienda ni nanang dagijay. Aywan anya. Ay, saan arumbang nga alaak amin? Wan, napanunot ko. Mga laklaang iti may sa adilata kan may sa tinapay. Anya lakit ti ngaminan ay surwam ti pamilya mga agtrabaho manang. Nangruna nila kay mo. Tapno saan kayo ang maibusan iti makan, ijay balayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.